استوديو راديو ريباز اف ام گودار و شوپینرین می هجال هردری روش باش از علی عمر ما ذکر کنوج نوچان جواره پیشکش بکم دست پێکی دا فەرمۆگرام ترین سەرنووچە سەرکردەیەکی کورد دەبێژا و پێدێ بزکرەشی ئاژۆکارێن بەگواستنا شاگردان لە قامشلۆ دوشۆپینە و ستەمکاری لە ملەتێ کوردەکە و جڤاکە کوردیژی درۆخینە لێ دربێسیە چەکدارن پێدێ دو وڵاتیان سڤیل بمەبەستا برناوان بۆ لەشکریە خۆیان نەچار گرتن پشتی هەلوێستان و ئەمریکا دەربارەی دۆزا کوردی ڕۆژاوای کوردستانی چەندین نەرینên جودا جودا هاتنە هۆلێ ڕۆژ باش دوبارە سلاف دەربارەی سەپاندنا پێدێ ji biryar û rêbazên xwe yên xwendinê re û sizadana her kesek ku şagirtan veguhêzer dibistan nedin neê bin sîwana wê de سەرکردەیەکی کورد دەبێژا و پێدێ بزکرەشی ئاژۆکارên veguhastina şagirtan li Qamişlo dişopîne û sitemkariyê li miletê Kurd dikin û civaka Kurdî jî diroxînin. Hesan Salih cîgirê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê li ser rûpela xwe belavkir ku rêveberiya pêdê bizikreşî hovana ajokarên otomobîlan yên ku hewl didin şagirtan veguhêzin bigînin dibistanan dişopîne û sizayên nemrovî li ser wa disepîne Salih bang lê pêdê kir û got ey sitemkaran û çima hûn sitemkariyê li miletê Kurd dikin û civaka Kurdî jî diroxînin. Rêbazên wa yê ideolojîkirî tu îtiraf pê tune û paşeroja zarokên Kurdan jî we wenda kiriye. Salih di dawiya posta xwe de serbar kiriye ku xwendin bi zimanê Kurdî pêwîst e bi çareserkirina doza Kurdî be. Lê hûn bi şev û roj radgînin ku hûn dijî mafên netewî yên miletê Kurdin. Lê bajarê Dirbêsiyê çekdarên pêdê du welatiyên sivîl mebesta birina wan bo leşkeriya xwe neçar girtin. Jêdereka taybet ji bajarê Serêkaniyê eşkere kir ku çekdarên pêdê du welatiyên Kurd yên sivîl bo leşkeriya xwe neçar dema ku dixwestin dirêbendeka pêdê de li bajarokê Til Helef derbas bibin girtin. Lê Dirbêsiyê û Piraniya Rojavayê Kurdistanê pêdê ji aliyekî ve û rejîm ji aliyekî din ve rojana ciwanan digirin da ku ji bo bercewendî û şer û leşkeriya xwe neçar bibin bikarbînin. Piştî helwesta nû ya Amerîka derbarê doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çendîn nerînên cuda cuda hatine holê. Hinek şirovekaran giştbîniya xwe bi helwesta Amerîka danaxuya kirin. Hinekê din jî ji şirovekaran gotin ku nezelaliyek di helwesta Amerîka de li hember doza Kurdî heye. Lêdwana James Jeffrey şanderê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê derbarî Kurdan dema ku got pêwîst e Kurd beşdariyê proseya siyasiya Sûriyê de bikin çendîn nerîn û şiroveyên cuda li gel xwe anîne holê û hindekan pêşbîniya xwe bê helwesta nû ya Amerîka danaxuya kirin û hindekan gotin ku nezelaliyek di siyaseta Amerîkayê de li hember Kurdan heye. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê nivîskarê Kurdê Kurdistana Sûriyê Dildar Bedirxan ragihand ku doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ketiye hevkêşeke aloz de ew jî hevkêşa berjewendiya welatên zilhêz û pîlanên welatên dagirkerên Kurdistanê ye. Ji ber vê çendê tu asoyên ronak derbarî doza Kurd nehatiye xuya kirin û doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê nêzik bûye ji qunaxa piştgihxistinê. Herûha di lêdwaneke taybet de ji bo arkê çalakvanê buwarê civaka sivîl Faruk Hac Mustafa ragihand ku heta Kurd bibne hejmareke mezin di estratîjiya welatên zilhêz de pêwîst e asoyên berjewendiyên welatên zilhêzin ji asoyên berjewendiyên Kurdan nêzik bin û got jî ya ku ji nêzîkbûna asoyan girîngtir e û kare bandorê bike li estratîjiya welatên zilhêz yekbûna navmala Kurdî ye. Ji aliyê xwe ve şirovekarê siyasî Ehmedê Musê taybet ji arkêra ragihand ku doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi ser neketiye û eger peyedê di siyaseta xwe de berdewam be doza Kurdî wê were ji nav birin û di dema niha de pêwîstî bi yekrêziya navmala Kurdî heye da ku Amerîka û Rûsya û tevahiya welatên zilhêz giraniyê bidine doza Kurdî. û di lêdwaneke taybet de ji bo arkê nivîskar û şirovekarê siyasî Ebdilezîz Qasim ragihand ku ew kiryarên li ser erdê li Rojavayê Kurdistanê têne sepandin xizmeta berjewendiyên doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê nake. Dazanîn jî ku rejîma Esed ji bo rojeke weke îro pîlanên xwe li dijî Kurdan dadirêjtin. Te keskir jî
کو حتی وکن ها نهاتیا زانین پیش روژا روجلات چمی فراته و بچرنگی به و امریکا سیاستا وی لهم بر کردان نزلاله و ده نه هجماره کمزن ده استراتیجیتا نو امریکا ده و گوت سدما وی چندیجی جبو نبونا یک ریزیا نبمالا کردیه. هروها او ده چارچوبیا بجداریه ده برنامه جواد ده کل سر اکران آرکیتی بخش کرن شوکار سیاسی عبدالرحمن گلو را گهاند. گوتو تشتک رون درباری دوزا کردی دلدوانا جیمز جیفری شاندر تایبت امریکا جبو سوریه نینه و امریکا بتو آوایکی استراتیجیا خویان نو اشکره نکریه. درباری روشا باجار عفرینا روجاوای کردستان عبدالباسط حمو جیگری سروک هپیمانیان اجتماعی اپوزیسیونا سوریه جارکی را گوت کو چاره سریا کریزا باجار عفرینا روجاوای کردستان به چاره سریا کریزا سوریه و لجنه فگری دایه و او روشا کنها لعفرینه هیا دمکیه. لیدرکا روجاوای کردستان جی پیده پیشیا دکانان بگشتی بویاغ کریه و نها داخوازا پرایان برانبری بویاغید که جدرکا تیبت جدرکی اشکره کر گوری و بریا پیده پشتی کو جبر خواه پیشیا دکانن ولاتیان بگشتی لیدرکی بویاغ کر نها داخوازا 15 تا 20 هزار لیره سوری برانبری و بویاغید که تدیکو او بریار جالی پیده و بتنیا بگولی کسی وگره بریان هاجیره و بریا پیده لیدرکی گلک جاران کریارو کارن خواه ین بی سروبر لسر خلک سپاندنه. بشک جی پنابرن روجاوای کردستان ینکو لهرما کردستان دمینن بری خودانا وکرنا پروژین تایبت جبو خوف روشگاه و پروژین خواه ین تایبت وکرنا. پنابری نواتا خزوکی و وکرنا دست جبو ورگرتنا آلیکاریه بلکو پنابری جی دورک نا آرام جبو دورکی دی آرامتر فکرنا درگهکی نو جبو جیانکی باشتره. بشک جی پنابر روجاوای کردستان لهرما کردستان دمینن بر خود دانه وکرنا پروژین تایبت جبو خواه و لجهه کو بردست لفروشگهن و پروژین خلکی کار بگن. فروشگه و پروژین خواه ین تایبت وکرنه. محمد کو کار دروتن و جلو برگان دکه و بخوا ولاتی قامشلو روجاوای کردستانیه ین نها جهه خواه تایبت هیا جبو بردوامی کار خواه لحوله را پایتخت هرما کردستان وکریه. أفشل صارم از كردستان عراقي ما إيشي مز خياتم هات مكاري حكر البي كردستاني بيشتر أسطنقاي هبو دود الحمد لله خذي تعالى فرجة فكر وبخذي كاري مطير باش بكاري خياتي الفر باشتره بس بشكي يقولوا أسطنقاي هبو من ملاتي بيدك حياة تقبل كرن يكي قنابر شغل كان فكر وشغل شغله زحمة بونا هبو يشتري والحمد لله حيدي هدي حياة أمسر جوابون وزماني واجع يعني زي زماني سوراني بشكي زحمة سر زماني بادني والحمد لله يعني أو زماني هاجي بشكي معلمين سربست عثمان و زنار رامو هروها ولاتی درگا روشاوای کردستانینا وان جی پروژین خوین تایبت هیا و کاریبون خوارنگه کی تایبت وکن و بوی یکی جیان خوا به سربستی درباست دکن. اشتر ساله هات ما کردستانه خلق قام شلومو ام خودی وی مطعم حموم ربی هفدونا افتق خلقی بون باشم هاتنا وقتی اشکاری ما هبو الحمد لله هاتن از هات مجمع طالي مثلا يوا مثلا معاش واشتوها بنا ام خاني كريدار بين بعد ما قوم خوا ام قلتي ام هوشتانا مشغوله مطعمك بكر بدي و ام مشغوله شغلين والحمد لله ام بد مال جو خبي خديتكم و براستي مثلا خواردني وما تقول عولي متخصص اتذكر مطعمي متقول بقي خوارني ما ناخذ فشتي مديت من شتكي فاجئهم يعني قالك استقبال هبي خاص لسر شاورما افشل صلاحات ما كردستاني دي سبيكرناوي جم خلقي باشور بوم هدي ام هاد ما جم ربي خويا يبي مطعمي افشار هاي بالبي مطعمي ما خلقي باشور الحمد لله صبر فيري خارنا ما بو فيري شاورما بو قالك ما شاء الله يعني استقبالها بامتكن مشتري من باش يبونا حمو تقريبا خلقي دارتونا حمو يفيدرينا تنی کار دکاره رومتا مروان بپارزه و جیانکی خوشتر دابین بکه و جبر ویکی دبک و مروف دهولن بردوان دبه جبو آواکرنا و پیشخستنا جیان خواه. شوپینر می هجا بری کو ام بلتنا خو بدوی بینن دوباره می سنوچان بینه بیراوا
سرکردەیەکی کورد بێژا کۆپێدێ بزکرەشی ئاژۆکارێن vegwastina şagirtan li Qamiş li dişopîna û sitemkariyê li miletê Kurd dike û civaka Kurdî diroxîne. Lê dirbêsiyê çekdarên pêdî du welatiyên sivîl bi mebesta birina wan bo leşkeriya xwe ya neçar girtin û lê derîkê jî dukanên welatiyan bi giştî boyax kirine û daxwaza pereyan beramberî wê dike. Gotena me bidawî hat her şadî